Dobar dan, ja sam Budimir Šobat Buda. Oborio sam Guinnessov rekord u statičkom zaronu, prije toga sam disao čisti kisik. Novi Guinnessov rekord iznosi 24 minute i 11 sekundi. Skinuo sam sa trona Španjolca, mog prijatelja Aleksa Seguru, koji je držao 24 minute i 3 sekunde. Dobro nam došli u restoran Magazinska klet i u sportsku emisiju koja će trajati kraće nego što je trajao vaš zaron. Hvala lijepo na pozivu. Evo, rado sam se odazvao. Pa zaron je trajao bilo je planirano 24 minute plus i može emisija trajati i kraće, slobodno. Naravno ide i ono prvo pitanje, kako se osjeća Guinnessov svjetski rekorder nakon ovog sjajnog pothvata i zbog čega ste zapravo krenuli u taj izazov? Iskreno osjećam se malo prazno, jer su očekivanja bila velika, treninzi su bili naporni, paralelno se spremam i za Dubai u koji putujem 18.3. Tamo je jedan Grand Prix se održava, ove godine idem drugi put, nadam se ulasku u finale među 10, nadam se pobjedi mog najboljeg prijatelja Gorana Čolaka, radi kojeg je ovo sve i počelo, koji je najbolji svjetski ronioc i koji me puno pomogao u ovom trenutku. A priča je krenula jednostavno zato što smo, moj trener Ivan Drviš i ja, shvatili na jednom medicinskom ispitivanju u Splitu prije 6 mjeseci, možda i godinu dana, da sam odličan u ovoj disciplini, možda trenutno i najbolji, i odlučili smo iskoristiti to u ove svrhe, a to je promicanje svijesti o autizmu. Naravno, to je preteško za običnog čovjeka, no onaj ko bi se želio time baviti, koliko mora priprema proći, šta sve mora napraviti da jednog dana dođe na ovu razinu? Ovo je teško pitanje. Prvo mora biti fizički jako spreman. Ja sam se cijeli život bavio sportom, prije košarkom, poluprofesionalno, pa sam se bavio bodybuildingom, pa samo trenirao, pa sam sebe našao u ovom sportu. Moraš biti fizički jako spreman, a drugo je jednako važno i mentalno. Tako da sigurno jedno 4-5 godina jakih priprema bi te dovelo do blizu ovog rezultata. Što ste rekli prijatelji, ajmo krenuti od našeg poznatog Gorana Čolaka. U njemu sam imao apsolutnu potporu zato što je on prije 2 godine bio nosioc tog Guinnessovog rekorda, pa ga je skinuo 2 puta, pa ga je skinuo Španjolac i evo sad sam došao ja na red. Imao sam apsolutno veliku podršku njemu, on je pitao, on se nikad ne gura, on je takav, ako me trebaš savjet pitaj me, ja sam ga pitao, rekao mi je i uz pomoć onda trenera Ivana Drviša smo ga i oborili. A šta kaže obitelj? Pa supruga je bila u strahu, iskreno, budući da nije bezasleno. Naime, taj zaron izgleda jednostavan, ali je sa medicinske strane i dosta interesantan. Zašto? Zato što vi prije zarona udišete čisti kisik. Ovaj naš ima 21%, a čisti medicinski ima 100%. I vi napunite i mozak i pluća, da govorim sad laički, sa 100% kisikom i on je neupitan tijekom cijelog vašeg zarona, mi kažemo zarona, stajanja ili zarona. Ali šta se dešava u tijelu? U tijelu se proizvodi taj CO2, budući da potrošnja kisika raste i on, CO2 raste, to vam je otprilike kao da ste ugurali glavu u automobilski auspuh i udišete. I stvar je u tome da probate prepoznat kada će taj CO2 biti opasan po vas. To se ne radi bez prisustva doktora, budući da u principu vi, laički rečeno, trujete sami sebe. U tome je opasnost. Tako da ne bi preporučio nikome da to radi kod kuće u probi. Ako je, radi se uz prisustvo doktora i trenera koji znaju šta se radi. Medijski je jako bilo dobro popraćeno, vjerujem da ste iz te strane jako zadovoljni, posebno onaj dio kada ste rekli da ste to radili između ostalog i za vašu kćer. Iskreno, medijski je nadišlo sva naša očekivanja, znači da smo pogodili u pravi trend, znači da su ljudi socijalno i emocionalno osjetljivi, što je izvrsno, i ne postoji portal, medij koji to nije objavio. U Americi je zašao članak, u Australiji, u Njemačkoj, u Rusiji. Prema tome dotakli smo dobru točku i mislim da je ovo jedna
mala kap u moru koja će pomoći da se ljudi osvijeste o problemima djece i osoba sa posebnim potrebama. U ovom slučaju su to djeca autisti, ali okrenuto je više manje svim ljudima sa posebnim potrebama. I vaša kćer je bila uključena u to, bila je i tamo, naravno sa vašom suprugu. Je. Ona je to iznenađujuće dobro podnijela. Njima je svaka promjena sredine može biti stresna. Isto tako ih može imati malu regresiju, mi to zovemo, ali ona i njeni prijatelji iz škole pri Centru za autizam koji su bili tamo su stoički izdržali skoro 2 sata stajanja tamo i nisu se uznemirili i mislim da im je sve skupa, koliko su oni to uspjeli shvatiti, da im je bilo lijepo. 24 minute i 11 sekundi, to je sada rekord. Postoji li nekakva granica preko koje se ipak ne može? Da vas tako pitam, jeste li vi mogli izdržati još 5 sekundi, 10, 30? U dogovoru s trenerom ja sam izašao otprilike nekih 10 sekundi nakon obaranja rekorda. Takav je bio dogovor ako uspijemo, jer tjedan dana prije toga sam bio, ajmo reći, loš dan na treningu, bilo jedva 19. Znači nije to da je to zapisano da vi to imate uvijek. Znači mora se poklopiti dan, mora se poklopiti, puno stvari se mora poklopiti da bi se, ne obara se ni svjetski ni Guinnessov rekord svaki dan. Može biti naredna 3 puta da neću uopće uspjeti. Ali mislim da je negdje između redaka moj cilj i cilj mog trenera kroz možda godinu ili 2 napasti pola sata, 30 minuta. To bi možda bilo negdje na granici onog ljudskog što se može. Ja ću probati paralelno zajedno sa mojim pripremama za Europsko i svjetsko prvenstvo koje se održava ove godine što u Linjanu, što u Beogradu i pripremati se za ovo, pa ćemo vidjeti do kuda ću doći. Običan čovjek i mi laici kada ovako gledamo, nama je vjerojatno teško izdržati i 5 puta manje od ovoga. No kad je vama najteže bilo? Koje su to? Postoje li nekakvi trenuci? Postoje li to neke posebne minute kada je baš ono najteže? Znači, ajmo podijeliti to u 3 faze. Koji u klasičnoj statici? Prva faza vam je faza, ja to zovem namještanja. Ja se prvih 2 do 3 minute pokušavao namjestiti u vodi, koliko god to smiješno zvučalo, tako da osjetim da mi tijelo dobro pluta, da osjetim ruku trenera na leđima i to je u stvari kao neka priprema. Neko bi već izašao van, meni je to tek početak. Kada sam se uspio stabilizirati i umiriti, ja sam čuo apsolutno sve što se dešava oko mene. Čuo sam da se otvaraju vrata, čuo sam žamor ljudi, ali vas to ne smije ometati, nego morate sebe naći u nekom paralelnom svijetu što se toga tiče. Onda je počeo, tako reći, faza ugode nama, roniocima, kada ja u jednom trenutku pomislim, ja imam zatvorene oči, kada u jednom trenutku ja pomislim da tonem. I kada sam duboko potonuo, onda sam, što bi mi rekli, unutra u tunelu i onda mogu ići jako daleko. Ta faza traje do nekih 17-18 minute kada se počinje u trbuhu dešavati, ajmo ih nazvati, kontrakcije, i to vam je podražaj koji se javlja da želite udahnuti. Jasno da mi je u početku taj podražaj dolazio puno ranije, pa bi i moje vrijeme bilo kraće. Što ste natreniraniji, podražaj vam dolazi kasnije jer ste više istrenirani i od recimo 17. 18. minute vi počinjete odgađati kontrakcije, brojati ih i tu počinje biti teško. Znalo mi se desiti da izbrojim po 180 kontrakcija, to je znači 180 puta mi je došlo, ma digni glavu, trebaš samo dignuti glavu, ništa više, prekine agoniju, ali nisam dao, ovaj put sam dobro prepoznao, išlo je bolje nego što smo zamislili i trener i ja, znači da sam bio mentalno baš spreman i dobro pripremljen sa njegove strane. Vama trener cijelo vrijeme govori otprilike ili točno koja je minuta ili vi nekako već znate po svom tijelu? Ne. Kada nema njega, onda se dogovaram sa badijem, mi to zovemo badi ili trener koji stoji pored tebe, osoba koja te osigurava, koja u
možeš joj reći da ti govori vrijeme, a i ne moraš. Budući da imam bezgranično povjerenje u mog trenera, on je rekao ja ću procijeniti Buda da li ću ti govoriti vrijeme ili ne. On to već prepoznaje po mom položaju tijela, po vratu, po tome kako pokazujem prstom kad me on takne, ljudi misle da on meni govori vrijeme. Ne, on samo provjerava da mu ja prstom ispod vode pokažem da sam u redu. Kad on mene takne po leđima, ja mu sa lijevom rukom i lijevim prstom pokažem da sam ok, da nisam u problemu, sa dva prsta bi već značilo nešto drugo. Ja sam znao da sam daleko došao, ali mislio sam realno da sam negdje oko 21 minute kad je on rekao Buda na 23 si. Onda sam čak i prestao brojati kontrakcije jer sam znao da ga imam i samo sam se upustio, zato sam izvadio prst iz vode i onako malo za show napravio da ga imam, da neće biti problema. Nekad mi trener kaže ako vidi da se borim, da sam u problemu, onda mi procijeni on i onda mi kaže zdrži još 10 sekundi, još 15 ili 20, možeš. Ali objektivno što si bolji ronioc, manje ti treba pomoći sa strane. U početku mi je trebalo jako puno, na 3 minute već me hrabri, pa ovo. Na kraju vidiš da ti ne treba ništa od toga, što si bolji, manje potpore ti treba, nego tek pri kraju da te jednostavno vodi i izvuče van iz vode kada treba. Kako je onda bilo kad ste izašli van? Vjerojatno vam je zadnje trebalo, prvo vam je trebalo zagrljaj supruge, kćeri, ali vjerojatno su vam zadnje trebalo mikrofon i ono, joj kak ste, bravo, svaka čast, onda još razgovarati s medijima. Je li to teško bilo? Pa evo ovako, reći vam iskreno, pomislio sam jasno prvo na suprugu i na suprugu Sandru i Sašu, apsolutno i na mog trenera i sad ću vam iskreno nešto reći, ja sam cijeli život čekao da nešto napravim ovako veliko. Tako da sam se iskreno radovao medijima i ne mogu reći da su mi bili teški. Znate, kad se bavite sportom cijeli život, onda čekate svojih 5 minuta, mojih 5 minuta je došlo dosta kasno, ali je ipak došlo. Vaših 24 minute, 11 sekundi, da. Je li ronite kada ovako za svoj gušt, znači bez natjecanja, odete zaronite u naše more pa malo ovako? Da, morate to raditi zato da, jer je ronjenje na dah prvenstveno bi trebala biti zabava. Iz nje onda nastaju ovakvi sportovi i ako se pretvorite u nekoga ko samo računa brojke ili nešto, ja čak kada sam na moru ne nosim niti sat, niti ništa, nego pokušavam se opustiti, sjest na dno, pokazati djeci kako se roni, jasno u nekim sigurnim uvjetima, to je da 2-3 metra, igrati se s njima, pokušati u stvari uživati i nadoknaditi ono što radimo preko godine, a to je u bazenu brojati pločice i okrete. Neki se boje dubina, jeste vi kad sreli nekakvu neman morsku? Nisam, ja sam strastveni, ajmo reći, lovac sa puškom, uz obaveznu kupnju godišnje iskaznice, to govorim svima, s obzirom da su to, mislim da toliko možemo vratiti društvu da kupimo tu iskaznicu, da ne lovimo na crno. I nije mi se nikad desilo, jednom je prošlo jato tuna pored mene, ali su bile i predaleko i prebrze da bi uspio uopće doživjeti taj neki strah od njih. Što je najgore što vam se dogodilo od kako se bavite ronjenjem? Ja sam bio poznat, još uvijek sam, kao neko ko kad je počeo imao, znači postoje dvije stvari koje vam se mogu desiti ako govorimo o negativnim stvarima, a to je prvo je samba, to znači nekontrolirano kretanje tijela kad izađete van iz vode, ali ona traje do nekih 10 sekundi i budući da protokol traje 15, možda ste čak uspijete izvući i pokazati protokol da ste u redu, da ste napravili valjeni zaron, a drugo je blackout. Blackout u bazenima nije opasan, on izgleda ružno, ali nije opasan budući da ste se vi izvrnuli, kako mi kažemo, izvrnuli, da vam se on desio na 1-2 dubine koliko su bazeni duboki i on obično traje nekih 10 sekundi, ste bez svijesti, je kad se probudite da ne znate gdje ste, ali nakon jedno 15 sekundi vi prepoznate okolinu oko sebe i to. Ja, budući da sam to shvatio strašno natjecateljski, ja sam u drugoj godini svoje takmičenje imao, mislim da sam imao 12 blackouta. I onda sam sjedio sa trenerom i onda mi je rekao, Buda, ovo stvarno nema smisla, zato što si sad shvatio, ja se nadam da si shvatio da ne možeš ići preko one granice. Jedno je volja, ali ako ti tijelo ne da, tijelo ti ne da. Ja sam uvijek došao do zida i probao sam još proći kroz njega i kad sam shvatio da je takmičarski bolje da izađem metar prije ili 5 sekundi ranije, od tada sam ja krenuo sa dobrim zaronima. Ovdje ne možete protiv
mogućnosti koje su vam dane. Ako je mozak može istrpiti do 2 minute ili 3 minute radnog zarona, onda je to to. Ne možete vi voljom nadoknaditi pa ići 3:30 jer jednostavno to ne ide. Tijelo vam ne da. Radili ste i u drugim sportovima, bavili ste se drugim sportovima i trenirali ste neke ljude u drugim sportovima. Jeste na nešto posebno ponosni? Možda moj najveći uspjeh je paraolimpijac, plivač Kristijan Vincetić. Ja sam pomogao koliko sam mogao sa ove trenerske strane, što mi zovemo suhih treninga, ga spremiti. On je sam rekao da je bio najspremniji tada i osvojio je brončanu medalju na svjetskom prvenstvu, što je moj najveći uspjeh kao trenera, a uspio sam, ja bi to više gledao, ako radite sa mladim ljudima, da ih usmjerite na jedan dobar životni put. To čak ne mora biti sportski put, nego da ih formirate kao ljude. Ako to uspijete, napravili ste već pola posla. Radili ste i sa stolnim tenisačicama? Jesam, radio sam sa Tamarom Boroš. Ovim putem je pozdravljam. A do jučer je na 10 dana bila kod mene gošća Sanja Korak. Došla iz Francuske i trenirali smo jedno 10-ak dana. A sa Tamarom Boroš moj najveći uspjeh osvajačica je njemačkog kupa i rekla je da je bila jako spremna tada kad smo skupa radili. Kako stižete sve ovo? Čim se još bavite? Imali još vremena za nešto? Koliko spavate? Ajmo to ovako staviti. Ja imam 2 treninga dnevno, jedan mokri, jedan suhi. Imate 6 do 8 sati privatnih treninga sa sportašima. Ostatak vremena provedem sa djetetom i kod kuće. Znači, koji svaki trener ili osoba koja radi neki svoj posao. Nije to ništa spektakularno. Jedino je možda razvučenje kroz dan, ali u svakom slučaju radim ono što volim. Nacional, najuticajniji politički tjednik u Hrvatskoj, pronađite utorkom na kioscima. Nacional, novine koje mijenjaju Hrvatsku. Nacional, na krilima demokracije. Danas puno mladih odlazi u inozemstvo, a mi želimo da naši proizvodi odlaze u Dublin, Tokio, Pariz, New York. Ali mi želimo ostati u Slavoniji. Sami uzgajamo hranu za svoje životinje, radimo sočne proizvode blagog okusa i nježne teksture. Znamo točno što je u svakom našem proizvodu, jer je važno što jedete, kako biste i vi živjeli zdravo i dobro. Vjerujemo u Slavoniju, vjerujemo u dobro. Sada smo u restoranu Magazinska klet. Vi sigurno morate jako paziti na prehranu, ne samo prije ovih velikih natjecanja, obzirom da često ronite. Što zapravo jedete? Što najviše volite jesti? Koliko pazite na to što jedete? Pa, apsolutno volim dobro pojest, a ovo je odlično mjesto za tako nešto, ali prije zarona, prije nekih velikih takmičenja mi moramo pripaziti na prehranu da nam se umiri želudac i onda je obično to neka lagana prehrana, to je ili neka pašta ili riža ili kuhano meso, ali je cilj prvenstveno biti, koliko god to zvučalo možda zahtjevno, što mršaviji. Znači da imate manju masu, a da vam potrošnja kisika onda bude što manje u odnosu na vašu masu, pa prema tome u odnosu na moju bodybuilding fazu ja sam sada lakši 35 kila. Šta ste tada jeli? Totalno drugčije, valjda? Apsolutno drugačije. Jeo sam 6 puta dnevno, jeo sam ogromne količine proteina, ugljikohidrata, s tim da sam bio na 7-8% masnoće, možda čak i manje. Sad sam na isto toliko, ali sada jedem
isto to, samo u puno manjim količinama. Nisam promijenio ja da je sad to neka velika razlika u prehrani, jedino je količinski puno manje. Ako sam prije jeo 2 kg mesa, sad jedem 200 grama. Vi ste se baš odlučili ovako kroz život šokirati svoj organizam raznim promjenama. Pa ispalo je tako, ali ja te ekstreme kao ekstreme volim i rado ih prihvaćam. Imate li uvid koliko ima mladih i još mlađih od vas koji bi poželjeli krenuti vašim nekakvim putem? Ja se sjećam kad je bilo svjetsko stolnotenisko prvenstvo davno, prije nekih 20 godina, možda i više, da su ulice bile pune ljudi koji su, i djece koji su igrali stolni tenis. Pa kad je došao rukomet, onda su djeca htjela igrati rukomet. Sad će možda biti takva faza da će se djeca htjeti baviti ronjenjem, imao sam upita sada puno. Ja kažem da je samo bitno da napunimo ulice, igralište djecom i da se bave sportom, da ih izvučemo van iz kuće. Koji će to sport biti, to je manje bitno. Gospodine Šovat, što još očekujete u 2018. godini? Što vas još čeka osim Dubaja? Pa osim Dubaja, nakon toga ide kvalifikacije za reprezentaciju, za europsko i svjetsko prvenstvo u bazenskim disciplinama. Ja se nadam da ću se uspjeti kvalificirati jer je, a to je opće poznato, Hrvatska, ja vjerujem i slobodno mogu reći, M zbog Gorana Čolaka, M zbog drugih ronioca koji su na visokom nivou, najjača ronilačka sigurno sila u svijetu, tako da je teže upasti u repku nego ući u finale svjetskog prvenstva. Znači, Guinnessov rekorderi ima problema da možda neće ući u repku. Tako je. Borim se sa dečkima koji su ko lavovi i koji su u drugim nekim disciplinama bolji od mene i ja se nadam da ću nekako naći svoje mjesto među njima. Želim naravno puno sreće na svim planovima i ponovo nas iznenadite i oduševite sve nas. Hvala vama na pozivu.